tua gaji malam pertama ya kok gak bola nama tu aku terakhir mak balik kabar apa kama tu aku Allah madan nama nak boleh rosbange maka dia mata aku agar madan nak kada kalipa kada me pele nama lupu kada kan katok kailala Allah itu sapo ada riapo gitu kusa ke malam pertama bayar ya sedihnya mana ke malam pertama pak kebetulan biasa pakai lo bineku pakai lo ilala kamara tanta asal kapan dewa kali aku mundur na pintu nalir lagu kita mesti telanjang dan benar-benar bersih wang kali aku mundur na pintu tapi pakai lo tuh kayak mundur na pintu pambak tuh lagu na pari raja oh burung kamu kok gak Allah makuan itu sapo serena soko kabone si Baladores majule yero tomato di napaja micawa Allah madan namani si bukuna lo kamadape kada kata sapa nina kada japa kira-kira ngaci madan si bukuku nana de cimati mu lampu sapo nasapa masamangi napasang isinna tu lampu la tanaman ay sinapasa sinru Allahu akbar iya pak makada tutorial loe komelo kisia micawa ki kere sampai sekul talungas so micawa itu mirolo rumah sakit dadi pak mamulau jangan nih di sumalo nona na capur ko matu susu ambomu lakti jo bolomu kena nai aja pandang ente kita lah bolo de tumtu kulino ko tanya gara-gara bolo aku tiap sapu tanah tu bolo pajadi ka pakani Allahu Akbar makanya sapo masapa dua iya pura kamalawa si bawa Baladores nika atau micawa-cawa buat apa kok kiburu ini Allah kato tahu mak kalilen apa nai asal amali-mali ngamal bangsa nai ya ti atas lang biasa waktu na podaka ambo na Mercedes kada kamaja nanure ko naboro mata na si batimu na kada masa janure mo na bana sarasa ka siminggu tu mababa na pamasur kada kamay kada takali na sa timue kada kamaga man palen man nasu kada isuki man si kupang ito situlah oras ngingi na tagala Allahu Akbar kanja man ngapo man atubini na Baladores anak nama kanja biar katawa sa tumaja tapan na naliol lagi jawab mak bini ya apa ya kasi sang pisang jam ya ripa muro para karakay 20 na 2 atau siala ro oni rio oni walang ya HP baru una awani upadani kada kama macin to kasa di mak bini baru halo sa di amo je mati musa maja matu tapan manang kaya tili mo carita jadi jena ko carita ko tani na sapota ko carita kaya ko sawi desi sana ko carita melo tumin del Baladores tentu cerita kanya ko siya wang kalinga tu nange maka damaji Baladores na kaju misi babalera ko nurusu wang kalinga motu masa gede wang kalinga pokok karunang itu datudang iya mau cerita maka dari maja Baladores sih teli maloli sumani iya manero balera ko manisi bawa kaju nurusu ini rupunan sapota apa kakara ko diga kaju pala iya naro dopoy muna so kaju tarumo mi ka pisina ite je rogerta nana dende lakbar iya lakbar utani na kada kami jeung mularilin na kada makumitom ya pak mamali-maling yang buku ganrudu ka keremana tanah yang kita tanya apa Baladores sudah pak guru-guru kak makutuang ngapu tu sapo apa anu remun aja napa aja me utare napa seku mak bampa nih orang mani kena tapi iya tuh dari waktu kumelo ya abu wow dapat cerita ke abuku iya maka dapat tuh belok ke ibu nak bawa kasih hari galat tuh bacaku napa goro-goro mak makan pesawat M150 mau mendarat mati induk ko gari makan mohon maaf landasan lagi BC sinang maya tapamu karena yang aja pura karena na poda dengaji kada ci poda ngak kome kulisu kada ka magi dengaji kada me kaludu mapurante ku wapis nga ngam ako musoting itu nang dengaji mandre karoko biji Baladores kada tanggal siaga pero na capu karoko na dengaji kada mai kada namimi rasa iya deh guys, mau karo kasih lo cocang na erona ternyata ya
aku ngaji tak dampai ka. Ladores Pak guru-guru kan. Oi, lo kami memang jamak cia mani macu puto na. Urang nasiyo. Alhamdulillah. Botisi sapo Ladores mengarang mo pakai racan dendara wali ko biasa sampai cantik-cantik malam tuh bini. Peko pasiro walu pa ini. Atu cendera aku biasa pun aku. Iya, aku pasti biasa bercanda ro. Mana nanti mau bayar ya di anak kanak-kanak. Ini kan pakai selama pura walakku. Tapi bermau pakai waktu napa kamala? Dia upake narapi kama bini sapo. Biar makan cendera mah tutup pala. Cendera mah tutup pala. Angin lalu angin lisu. Angin lalu angin lisu. Iya apa namanya amang? Iya apa namanya amang? Nyawa na calo matoku. Calo matoku. Ya kupura na tuku aruku. Dia tuh nak pakai sapo ya wabe dia. Pak iya nih pakai tetap kilo ada. Pura di kampung. Pura nih. Iya tuh buat timparu kau pakai itu sapo. Tanya matoku tuduh kak. Ipamu. Matoku mi goreng makada. Agar makan lumpang kada kali pawan. Kada mapel yang malu puni nama kada angkat tu kailalan nah. Kayak tapa-tapa lusuk. Ijau aku kare. Napa aku minta tahu ijau ini juga mamasak. Karena aku ni tak macam tanah je nanda dandre. Ya. Osing. Bisa mau gayero. Agak. Itu namis dia tulis sama bahasa Saudi. Menangkan. Kak saya nak sujaya pun. Ya. Tumang acara ko dia kan nak dina. Iya. Pas kali anu remo na paling bawa lisu. Boleh Papua. Oh. Dari Papua dia. Dari Papua Iya, saya tidak kasih naik pesawat dari sana. Jadi Kapal laut. 1 minggu setengah. Berapa hari itu 1 minggu setengah? Itu masuk apa? Kamu jadi tumicawa ki. Cina aku lepak boleh yo lo. Kamu tuh ceritanya deh kenapa? Nah, ada cium. Tanda iko. Pada sana langsung kono. Bisa mau gayero. Mika. Laki nawa Hindu. Weh, karena tu panggilan awak Hindu. Lobo tai manre sangkaralane. Alhamdulillah. Maka dai kaji Indo dia pasti gato ni wano nilalan boleh pura ni. Seminggu pura nama sarta yang ada gaji tu bunyi wadah. Lah, ni apa? depa. Si babu mana rite sakadete kata tega jumbo he. Ini boleh makin lama cik. Ah, Iya lama dulu sindri. tapo. Kira kisah po. Ya. Jadi makin nak. Depa. Tama di museum. Bang ni tapan bang tu sipak. Oi, kalian balik patu cantik na buah aja bu cawe we. Magai. Ya, sur malay dulu kira kipas na. Magar tamik tukat ya. Cerita kerta ka to. Tania deh. Dia nak cerita ko iko lillahi taala ko nak cerita ko. Ini gaji bolo ye. Ah, Ini gaji anak ni Saka. Saka angkat tu anak mo jalo walay sapo. Mengaruh dia naik ke pemilik ele motor. Macam pun motor na. Mino je ka pa mama to. Dia nak cerita ko tani ko. Magai. Tani ko cerita. Magai. Nya. Pemilik ele motor. Dadah. Ya. Senyum. Pita ni siku kan? Hah? Pita ni siku. Agak je lo pita na capui. Kena ceritakan tak sih kak? Itu je sini yang moto uli yang moto ini. Senyum. Oke. Ya, oke kita nikmati dulu satu buah lagu versi masa kini. Oh, hai. Oh ya. Lamadu. Parapap. Tanah kau digari sih. Dasar lo kagak punya gigi lo. Iba apa tiri tak kau mati bro. Apa lagi kau lihat
abu akan ada dia capu cerita sih kak ceritakannya abu la para mapas aja kayak. Oke, satu nomor lagu. Oke, satu buah lagu versi masa kini dan versi 2022. Lama tuh bersama dengan sini. Let's go. Pada saat di kolong-kolong bebe ya. Ulangi kadang-kadang. Hai. Lupa guru kok udah. Hai. Ya. Hai. Hai nasibku. Hai nasibku. Taroni tania asatno antar taroki. Dua sepuluh di mana putih seloro. Topi kita wemane. Lupa sampo. Mana cak betul lesson tu. Aga. Cik makan ni cini ale nama buang. Iya, mak pakai nenek mu buang mupangin. Wah main. Mantai limpe kita panah. Buat mereka ada duit. Deh, ceritakan ya. Iya, ceritakan aku. Terima kasih. Iya, terima kasih. Hai. Selamat. Sisi
kokoro. Oh ketiak. Bye bye. Ay lamat. Ay nasindi karuni tania sekolah tarofi kuat sebuto di mana tu insora bodo buran matre. Ada ciko hai. Apa ciko? Cerita kanjak terus. Cerita kanjak kok. Dia itu nak ada cerita kanjak, nak cerita kanjak. Alhamdulillah. Agoreko bin kapanya nanring. Nak cerita sih kak. Cerita kok. Iya. Cerita kok makada. Cerita kok makada tulibo yo bika pa nanre. Pada cerita mah pikiri makada tahu mo kaya. Cerita sih kak. Orang itu tawar menre. Dah Menre. menengkah. May tawar mo. Daerah Kalimantan. Beh. Ada ko meloyaga. Meloyaga. May campur kang batu bara. Nak cerita sih kak tuh? Iya cerita kanjak sih kak. Jadi makasih po. Cerita kanjak ko jatuh tuh. Tata ko jatuh tuh cerita kanjak ko. Nak cerita sih kak. Cerita kanjak. Cerita ko sini. Oke baik. Ya setelah satu nomor lagu. Doris, dek tahu bos kami di tampan adi. Iya. Senyum. Kak nak cerita sih kak. Cina tu nasi balakku. Iti apa iti? Nah janji kak duit. Apa nak ke depan tak modelnya na iti na cambarnya. Magai. No sapo no. Made na siya po. Made. Ako wala. Iya, ikaw ni bawah. Ano man rongko. Dapat sila gue Bondores.